TipraMotha supporters of Ramchandraghat Constituency blocked the road of Tulasikhar to Chebri at Padmaville area of Khorang on Saturday. MLA Ranjit Debarma, ADC EM Suhel Debarma and other functionaries of TipraMotha were present. A huge shadow of ADC strike called by TipraMotha on Saturday was seen all over Tripura demanding the constitutional solution. The strike was started from 6 a.m. in the morning of Saturday. All the shops, offices and schools of Khorang area were closed on that day. No vehicles were seen at the road. TipraMotha supporters of Ramchandraghat Constituency blocked the road of Tulasikhar to Chebri at Padmaville area of Khorang on Saturday. MLA Ranjit Debarma, ADC EM Suhel Debarma and other functionaries of TipraMotha were present. Issue to Joton Cyber Chin Bubaga Sidika, Chin Kaisan issue among Get Tripura Land, Gaitabo, Government of India by TipraMotha and Ebisingo Tabo, Dialogue Solitongo Dilivo, Gai Cook Positive, the Kai Chimnayo, Dactica, Chingja, Chal Cologma, Bisi Cologma, Chinimanta Sheplezak Tongmani, Tiprasaro, Bonije, Songbidanik, Odikar, Tongmani, Mayang Tongmani, Sungbuni, Tolawa Tongoi. Chini manta sheplezak tongmani omorongno dati manani bagino tini chini bubagrani obongma bai sing TipraMotha jotto bini warriors of kathalaye bara gonta ni bon chini edisi amchayo chung tapalai tongo tamni hinga kai edisi amchayo chung edisi amchai ta bini gana gini Tiprasa amchai no khobuino chung chini geta Tripalen chano ka abuni bagino onek boro proshno khayo tang sara Tripura khayai nei কিন্তু जों नायो चिने एडिसि एलाका ता एडिसि एलाकानि फातर किसा Tiprasa जे कामिरो पंगो आबनो खबिनो गेटा Tripuraland नि बागैनो जों चिने अरो स्ट्राइक खाइतोंता तासो जराते सर स्ट्राइक बाहाय रिस्पान्स मानतों आनि रामचंद्रघाट नि अरो न साग्रानाय चिने बरम गना इएम तंगरो जों कनै लीड खायो ताबसो पॉइंट चिने मास गैदरिंग 5000 रुपया क्रॉस खाइगेना ताबो इको फाइतोंगो गारि गोबांमा सारिगोते बांनाय हेंगा काय जों थासिङो कायसे रेली खायका सिकनसा रेली सारिगोता कायसे जों सालथिलिलो खायनाय और जा ताबुकसो पॉइंट सारा त्रिपुरानि विभिन्न जायगायाव जों खबर मान दंमाने जतन पीसफुल चीन बुबाग्रा साव पीसफुल जों मुभमेन्ट खायनाय कुनु जायगा जों संघर्ष थांगिया एका पुलिसनि दिक थेकेबो जों तिनरो नका पजिटिभ बरबो जोंनो और नरनानि बागै गना बागै फंनि बुंनो थानि बखन करे आबुनि बागै बरकनो जों हामबायमा खायो हामबायमा रो तामनिके बरक जों सुबामानि बागै एका काय आं जरा तिनिनि अ स्वभाव चिनि रामचंद्रघाट न खबै सारा त्रिपुरान जरा अ स्वभाव फाइनाय आं बरकनो बेबाक न खाका हामते हामजामा यापार तामनिकाय बुबाग्रानि लगी जों Tripura सारक जतन तंगो चिन मानथाय माननानि बागै जों जतन थानसा अब बुबाग्रानि थानसाव जों जतन तंगो जों बिनि वारियर्स जों जेकुनु स्वभाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंगो मचिनि फानथिनि Tripura हास्तना खबै जों भारतबर्षनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जों फुनुगै दङ हमरो जोंनि वान चिनि जे तिनि 12 आवर्स जे बन्द आगुमानि फुं 6टा चिमि सानजा 6टा जरा पीसफुली चिनि म चलि दंगो अबनो जों क्लियर खायनाय जे चिनि अ डिमान्ड जों केबनि मानथानि सेप्लाइन बागैया चिनि अ जे प्रोटेस्ट खालामनाय केबन न सेजाना बागैया केबन हामे साना बागैया चिनि डिमान्ड काय चिनि जे दफानि जे आसिक बसर रुगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चिनि राइट्स न जों मायङै दंमानि चिनि बुबाग्रा जे खरां रुइ दंमानि चिनि दफानि जे थिनांनि बागै ग्रेटर ट्रिपुरान जे खरां रुइ दंमानि अ खरां यासगै जों तिनि जत लुकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालामनो बागै जों अर बुथुमनायजाक दाय गुबुननि दफानि बररबो तिनि चिनि अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बरबो जों लगिबि दङ तिनि अजाराबो चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङो चिनि पदबिल आमचायो चिनि जत खाका हमलुकरक TipraMotha चिनि पार्टी अब कायसे प्लेटफर्म चिनि TipraMotha खायनायनि बादैबो
जे IPF टिं थुं BJP थुं CPM थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्रगढ़ जे तिप्रासा दंनाय जत फाइटिन और जॉइनिंग लाइजे तांगे जों अमन फुंनायाव जों थानचानि बिसिंतै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकांगो जों बुबागान खरांगै बिन सामब्लियो तंगै जों इन फ्यूचराव एबा बुबाग्रानि जे डिमांड सक्सेस खालायनाय बागै जों जत तियार नाय On that day, along with the picketing of Ramchandraghat area, TipraMotha women's member of TWF sat on the road of Khoi Padmabil area and protested for constitutional solution. Organizing Secretary of Political District Committee Sutapade Burma led the protest. Chini je sanmuno seng sananya tongo seng je saksa seng sakro te sengoro tongai ini to 12 gonta se bon da jago 12 gonta ni pore seng na karo accept pa na seng aso boi tongai ne ni sini buri bodolo seng jotan wan sok lai seng tinoro phongo soitan simena sengoro saya nang ya khlai sengoro jotan asok lai jotan watenya wate hiya satong hiya kai seng jotan ro manjak lai seng tinoro jotan asa khai na seng asok lai tongai jotan pa family lai sinoro tabuk sukro te seng kam pa no mane road block khalai tongai sinoro 24 Ramchandraghat khopna sinwa Porobil higher Ramuru sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to Greater Tripura land kentu Greater Tripura land ni bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman script ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo more power aba haira kabangma demand khaisa tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to Greater Tripura land sini kaisa ro issue tongo seng je sanmani to seng to phatcha to seng manani no nei seng asa khai tongo phatcha to boromani to sini je seng je sanmani sini Greater Tripura land ka seng manani nei seng tino mo khai ka solai tongo jotono seng khathon lai pal khai kra khai ja seng je maina sak seng mo khai ka asok tongna hini nei seng tino ora asok lai nya sak tongla nei 12 gonta no sini je asa sak seng ya sak jorote tini jori 12 gonta o seng asa success khaimi asini je man thai sokanya seng asak sa je dui tinta demand no sanai tong mani kaisa pan seng mai na sak jorot mai nya hanga ga seng oro tini seng dor kana ka accept pan tong lai nai saya nang yo seng joto no mo hai gen tong lai nya ro ni sini mongka ang ga do Khoi Political District na organizing secretary Sutapade Burma no khopuma tonlai rona hambai je dini Ramchandraghat Constituency ni singo klaijak Padmabil hatigana jatiyo sorok NS 108 ni wo aisugo busalai Chempura Ramchandraghat ni YTF TW TipraMotha te TISF jotono milu cheng pasta ni chimil songoro jorongkha phana seng just 6ta ong khai chengoro road block khaika tabu suk jorate chinoro khaika borok kubangma tibo phai tongo chini o 17ta bisini borok seng buri rok besir bak tabuk bo nogo maichalai ongholai tulayo borok chinoro 7ta bas 7ta bising phai sokoi binai chini target tongnai borok 5000 ba 5500 ngai जों tabuk jorati shanti piyo khaino bubagrani dagi mumbai Ramchandraghat ni chini MLA bo 5.5 phai sok paikya जों tabuk bo oro lama ka solai tolayo norok ni je picketing je bon khaimane Ramchandraghat ni area koita jaga wa asuk lagi Ramchandraghat area ta song national highway kaisono to phana chini cherai rok unga bike bai te srapsan bisingono pura Ramchandraghat full gurinai जों bon shanti piyo khai khainai जों oro kono walai solai khaikla An astounding number of people was seen on the side of the road blockade. No serious incident occurred at Khoi area surrounding the strike so far. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khorang.